Bismillahirrahmanirrahim. Emme dilati vanta kiriti jalla rabbi addulun dennevun ikashenhen adu ramsukokkiya mesana emme ha alamtaka wa rahmatek kamu gaeva nan ituru kaw Mustafa a ramsukokkiya mesalam insafa lobi kurawa insafari fandiyarun emme ha hazirin alugonke effada mi mubarakke wadaverin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ade alugon men ge gawmaki gawmiyat ge bahatake ge macca binawe fawa gawme alugon men mi gawmiyat ge bahata rakka der kura ebe jehe ade medu alugon wakadukan hamaji fawa mawluwaki gawmiyat ge bahata rakka der kura veni mi mawluwa ade alugon men gawmiyat ge bahata rakka der kura veni alugon men ge islami agida warugada koggen mi islami agida warugada ko nuvetti nama alugon men ge gawmiyat ge bahata rakka der kunu kura veni ei alugon men gawmo amankama sulhaver kamoge ulumuge sirraki islami agida ge warugadakan adi kamiyaba kuriyerumuge sirraki wes islami agida enkam gawmiyat ge bahata rakka derkarweni islami agida warugada kogge mi islami agida warugada kureveni alugon men school ga wes islam deen ge mada boda kiyawagi islam deen ge mada boda tafsil ko kiyawa dige ade gawmiyat ge bahata rakka tirkuweni islam deen islami agida warugada kogge ade gawmiyat ge bahata rakka tirkuweni ei alugon menge mi madari bas rakka tir kogge alugon ge madari bas himaya kogge ade wel sharubah gave bahenne gawmaki hitenne gawme mi bunumon alugon menna dehwani alugon menge amilla madari bahi otumge muhimukan alugon menge mi amilla madari bas alugon menge gawma gul lamaifa waru ade alugon menge mi madari bahi nennama alugon menge gawmiyati bahatuke rakkatere nukure venakan ade ehenkamo alugon me madari bas kuriyeru mattaka madari bas rakkatere kor mattaka alugon men ebaje madari bah dulun faritave mi madari bahun amuko wahaka dakka ade gawmiyat ge bahata rakka terkurweni alugon menge mi amilla madari bah faritave mi amilla madari bas rakka terkogge mi kan kurumattaka alugon menge school ga wes hamekani divehi mada islam mada ga nun divehi bahun wahaka dakkam wingeto alugon menge hisab kiyawaru wes alugon divehi bahun wahaka dakken bajje ade gawmiyat ge bahata rakka terkurweni amilla madari bas rakka terkogge gawmiyat ge bahata rakka terkurweni alugon menge sagafata adakadata rakka ter koggin ingeto ade alugon menge kaaba fenge faratun alugon menna mi libifawa sagafata adakadata ki alugon men ibre hodanje ibre hasil kuranje kantatte ingeto ade mikankamun alugon menna eba inge alugon menge kaaba fenge kurige ulunta alugon menge kaaba fenge adakadata alugon men kaaba fenge kaabo takedi adi hedun ala gobis alugon menge ingigen eba de ingeto mihinkamun alugon menge gawmiyat ge bahata rakka terkurweni alugon menge sagafata adakadata rakka ter koggen alugon menge sagafata adakadata tereng alugon men idu dos fanga kurma gawme dos fanga kurma minivan dos fanga eba kure mi dos da fanga kurma alugon men josha fodi ga fanga kuran eba jehe ingeto ade gawmiyat ge bahata rakka terkurweni alugon menge mi sagafata adakadata rakka ter koggen gawmiyat ge bahata rakka terkurmaki waraves muhim kame gawmiyat ge bahata rakka terkurweni alugon menge islami agida wargodako islam deen ahudu verive alugon men mi gawmiyat ge bahata rakka terkurweni alugon menge mi madari bas rakka terko alugon menge mi madari bah faritavegen ingeto ade mige iturun sagafata adakadata ves rakka terkuren ibajehe alugonge duaki alugon men mitagon komme dadiwar kiwes gawmiyat ge bahata rakka terkuran masakki kuran dadiwar ka buma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.